kapute pau pola te gomal kole na kalamit nga sanga sekaet. Ayon ibi ko okol tite liup impun tite lonto torok kain cama kurut turas neng agubura tong senges tong nasanga cekile poro pingas neng sina senges neng le. Poro patu aku naun kita tong kali ngasang lonto leo dite ko ai teti ngasang tangkal kena na haju gitu. Poro neka manga denga ko emosen ya neka manga mereka bekin. Neka manga kole musim ngoyang jai. Poro rudang gerolo ko kali ngoyang ya. Kutoto molor nenga tenggologia becak gerak nene teng bendari. Ai itu de cara jang kole ngasanga tombo kamping asbit teta sekai lain. Ori teta sekai lain kole neka bekas kena kulit dia anggota neka kos kota kulit dugu turun cemol. Ai ko tahun de titik. Poro ite kaliga rawajo pengke buat. Poro ite kaliga ipun cetibu tite kota naken cabai. Kut pandea beang atagerak kali bancing atanggari. Ai hitus de cara ajar kole ngasang kari one tombo sekai. Cara ajar kole. Poro nakadian tesua kole one ya lesora upagu tantur tusuk ngasang nomor gialite pecing ngasang bekin gia. Alei one tusuk na ngasang nomor gitu tam. Misalnya nomor 5 gia atau nomor 1. Gitu deh ngasang nomor gia. Bael dia petik lite bekin tanda literangan. Poro ne mai petik one bekin gitu. Cin neng tekisilin tadi. Cakang gerwang. Cakal neng gerwang. Mesene bekek ya tampang lentara. Pola neng ngasang ngasap apa gitu ya. Pangkat DP. Yo. Tapi mana? Amerikus. Yo. Mana hukum aku anak dite maya lambung baru de jumbe. Kusur lutur hama bancang kurita tegia nengalis tukang nengal dite. Calama ngas dite revang cegevek atau mopo go pecing dite terkait go dite sastra lisan bahasa Manggarai. Betuan bahwa ganda tegi hoga kurita babana asli na baba sale tayo si lau jauh lele apa jauh kut pecintang sang leweki mau potong lavado agua batang sang naskai itu mutalo kurita palong selaku banggar kepancing kan kira-kira begitu betuan sehingga memang ada dia atau mau pecing itu gua ada kedurit ceven kata atau perlu hari lamia Om Rikus ga ayah hova alen ga ramena rie kuta apa ba kabe salang kuta ciri letan tembak apa ngasang lalu jauh ciri DPR mungkin biasanya kan nama acara apa yo selek ko buat vai ko titi tangkal cara mangas goet cara apa dua acara untuk cama itu cara mangas goet kurtombon ga kurta kapu mekas utama itu pak mai ikut saksi cama lain kemudian coba cara apa cara kapu atau bisa atau perlu harus kari ko kapu itu mungkin itu tak perlu tombol itu kita bayar lamia hidup lamia anak ini teman-teman terima kasih. Iya jadi pertama lorong pedeng agu pedeng ngasang mangga lereng len ngasang manggar macingit. Iya. One mai robangga cegebek pedang agum bate de ame itu mai manggalereng agum mangga macing tano Manggarai. Tentang budaya Manggarai ho ngasang titi tangkal buat agu bain ngasang anak dite jiri DPR jiri ngo sekolah jiri ngo ubah. One mai gitun liu pimpung lonto torok kopeoles landing bantang ngasang cama itu ngasang asekae agone kain kilo ai co kurut
abis ngasang anak ini bayi, ngasang anak katara anak ron. Iya. One mai gitu. Lekasil bantuan cama rejelele asekae, omangan gawit peki kuruta. Bantang buat tagu bayi, kurutiti ngasang tangkal ngasang anak. One DPR beli. Ai kuruta cuma cama ubah di Cuman sama cuman sama ubat. Poroi me cuman sama ubar kali ngasang asekai oleh kucama baca stara dis. Ngoes ngasang loker cama ya koeri. Baca ngasang tarar ngasang cama ya langkas. langkas. One mai hit. Ranta mga maus agu mapas. One mai ya cuman sama ubah gitu. Itu taramangan buat milite bai titi mintangkan ai kuruta ngasang isea buragu ceki lutagu lorong kidis rantau mangaya Batang pambat. batang lamba dise ronggo ngasang doong kut ngasang kabel ngasang ke apa kut ngasang kabel ngasang pangkat Iya. lontol bongkok ngasang caun landuk one ya DPR Iya. one mai hitul ai hitus ngasang itet ngasang aseka ai itu boga kurut nai canggih titit tuka celele tegira bangagu cegabak litemu agu pujut dite saka gu cangkem ditet ngasang anak rona lain atau aseka lain oleh one lobo tua ko ilak torok agu tombol kutoto molor one nuk agu one ya sanggen tau ngoeng ditet ngasang aseka ai kurti titangkal jadi ya DPR di tengah sangki haju baru ngasang haju oleh neka manga kole musim ngongrolo kali kutoto molor ya Polen maya toto molon ngongrolo. Eme cuma sama ubakya. Porwa lemah mas. Lumpu sama ubun ya mulu ju. Tawali magantang seneng atan eten tanah to regis lima lekes neng malilele gitu. Poro nakaiset nga sanga betagunara gitu. Neka mangan nuka tawanas. Nuko neki kaju gitu. Kumpulo neki kaju gitu mangan neki alonto bongkok caun landuk one kantor DPR ai gitu de casalang kole torok agu tombol kambing agu tit ngasang asekai agu betalai ale nakadamit ngasang asekai ta dami ngasang malai kut tegia tombol kole dit nagabale ditet mori gitu bang ale tendeng kole tukamese nakamit ngasang asekai kole join to keko ai rawa jo titego bengke bua poro naka ya asekai dite kita ko lei poro langkas kita naka tala nga nanang ya ko uban naka bulang dengoy kuruta tiage rako negolo dite hotai kutoto molor dia lonto golo kaentana onea biodite ai hiya dite ngasang landuk caun ngasang bongkok kalonton gitu saudara bang dakul. Jadi ya mungkin itu kanan dia atau ya ngece caut. Revang namanya apa bu? Kap bu. Kap gua valen bu. Sekali gua valen positif begitu. Itu tercangkut, tesuan kolegi tega. One maya kapute pa upola tego mal. Nah itu valen bu. Valen apa ga? Valen sekali. Kapute pau pola tego mal kole nakalamit nga sanga sekaet. Ayo nebe ko kolite teliup impun di telon torok kain cama kurut turas neng aguburatong senges tong nga sanga cekile poro pingas neng sina senges neng le. Poro patu agu naun kita tong kali nga sang lontole aku ditego ay teti nga sang tangkal nga nakaju gitu
Oroa, neka manga de ko emosen ya neka manga mereka bekin. Neka manga kole musin ngoeng ya. Ora rudang gerolo ko kali ngoeng ya. Kutoto molor nenga tenggologia becak gerak nene teng bendari. Ai itu de cara jangan kole ngasanga tombo kamping asli teta sekai lain. Ori teta sekai lain kole neka bekas kena kulit dia anggota neka kos kota kulit dugu turun cemol. Ai ko tahun de titik. Poro ite kaliga rawajo pengke buat. Poro ite kaliga ipun ceti buti de kota naken cabai. Kut pandea beang atagerak kali bancing atanggari. Ai itus de cara ajar kole ngasang kari one tombo sekai. Cara ajar kole. Poro nakadian sesua kole one ya lesora pagutantur kutusuk ngasang nomor gialite pecing ngasang bekin gia. Alei one tusuk na ngasang nomor gitu tam. Misalnya nomor 5 gia atau nomor 1. Gitu de ngasang nomor gia. Bael dia petik lite bekin tanda literangan. Poro ne mai petik one bekin gitu. Cin neng tekisilin tadi. Cakang gerbang. Cakal neng gerbang. Mesene beke kia tampang lentara. Pola neng ngasang ngasap apa gitu ya. Pangkat DPR gitu neng. Boleh gitu ga. Napanggal neng one ya galang gitu. Pola ya pangkat neng one ya beke. Ai gitu dia ngasang hihaju di tega. Caun ngasang landuk, lontong ngasang bok. Itu cantik. Itu apa? Itu keren nih. Wih, rapi itu. Asli tombol rapi. Boleh gitu cekang buat bayi latan tanah koel itu. Apa anak kue kucing? Anak ke sekolah. Mau sekolah ya. Misalnya mau sekolah. Saya kasih apa? Coba